Kubor nakaslem jong unong san hima. MLA kanong thamay uba Charles Pingrop habay kren bat unong san hima hakasingi thoding uloang manakaliang ka jong uloang boloyo bakas sang Congress kamdan show ikinong ilam banyalam yakipat ba siya kathong man persya yakasang BJP bat yakikinhon kibehte bat ka hakini kisnamanwan ngam kwa ban benyanoy no hindray kamdan show ka jingsngaw bakanla ban tray kumbaka julong ban persya ik BJP kamla show balada kalong kumta nginle kumno Pila pan siyang kop hiying batray kung batray. Hindray nga siya may kinikaray bat ngam kwa. Manlong tang kumuban sngap ikabangayo Kani kapanlong ya nga bandit siya way. Ka Congress kapal siya ika BJP. Ka TMC ru kapal siya ika BJP. Hindray ka Congress kan simpor banile. Tambah ka TMC kadan kalan. Bat kelapan siya kumno ban panilim ika BJP haka election ha West Bengal. Nga kalau ban iya ka politik kadang kena. Ban pelayangan dengan sen Kongres, mengenai sen Kongres dengan orang bapak Henry, akhirnya dia sini, bangaya, dia kalah dunia mirjumur berki leaders di Kongres Delhi, pemangilai, pun review ya ka, jinjah poka, morning konstitusi, ni iba imat ini keseng Kongres cumi nimdan sote kilitar ibunlong kinong yalam ki barat ba ben yalam ki baik ba ki jungi syakat kathong ben persya yang seng BJP bat ki alais ka jongka hakini ki kisnen bunwan mereka song Kongres minta wat la ki dari nong yalam ru nilai kham tlot minta mereka jelas dengan keren suap Kongres pergi ngaruh orang yang joy Andai ngam apa buat band ni kali pun omba pengami nama bah Kongres long dah pun dan su katakan jinsu ngah Kongres kelaban terpilih oh jadi ke parti ke barat dan pun Muslim an bahkan nang yani nang nani Andai pun percaya ki seng BJP berki alais syar akhni ki snem huan tingilai dia ada kalau kum tak pilih kum ginong yalam pinar bentah pila songko bayi menteri kum bujutrai but ndela boy itu ki parti ki bala penjor di jela bagi berkuai susah kusungi dengan kasih begini kan aja bangam kwa kan sebelum tangku ubur senang ni ke ba yo plain nak mana cak kan ni la polonia begitu coba jadi ke parti ini tada mipe ke jing tumu ke jing kwa dong ki bona kisah ke cuy ke Kongres ke kwa ban percaya BJP buat gad AITC lu ke cuy dipercayai BJP itu. Tambah akhirnya kita sama ngap berbuat ngapain konsimpori Kongres pun urlong yang dengan jikso jungki. Ini TMC, AITC dan kelat ke markila proof deh. Agak election juga West Bengal kumnoi kipin lem sendon yo BJP. Dekaba jok kuat. Kemudian ke hari beseng bah idan jinglah jungki. Jadi kata apa pulangnya? Henry mungkin Kongres tu ikut juta dari peralihan ini ke juta. Mana yang nak berjing bitar. Kita dapat kerja semua tu